Me did Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Aha too much Ghana wahala jumedi ena wani egusu a wo hwe na ebusuafo and some ababeto ma pono so nim se Ghana ha de edi atentwe ewo omayi mu Ghana wahala jumedi no eno ena ye bone pede de bebegu too much HFD kase so ema wonso timi hwe binti so won subscribe to the channel na message so obeye like videos na share follow yen ewo ye IG page ni Twitter page so too much _, na Facebook and see too much say dey be nya upload video bia so wetimi enya notification ewo phone laptop and our tablet so no wa kunia so ewo memna na wetimi enya akonya no so wetimi de wadwe ncha wo fa ho atu edwa na say de ye nua be man din de captain smart de mo amunim no ni dwumadi a wodi ewo Angel FM ne Angel TV so wa ba kontin de nsem bia beto edwo so se Ghana fo se ye nyina ye betimi de ye funu ato honom na ya bompa ye de amaye mampanyi na nadoda kwa ekufo Ado and sana say yesino mampeni ewo memu on the 7th of January ebeboapan because pankofo elbono ene nyoma nkofo yin wo esum ase no ese weni say ye kan editor na say eno de nsem no etu edwa say let's fast and pray for Ekufo Ado before January 7th. We ene sama wode abana wo chiremu a wo chiremu a denti like all have a that fast and into all edge Ghana for so wo mo enka oye wo no ne ho no de wo ye na so besre Ghana for enka no na denti a wo kan nyina ese wo ne sofo na nyamedifo bi eben no ena wo ka kire ne say ena ekoso na said de nyoma ekono it doesn't look nice enye ne fe enyoma ekona na said de wo hunu afa ye mampanyi hu enya de say efe enti say obetimi de akọ empaibo mu a obetimi aboa because empaibo nko am enetimi esi bibia ano ekwan empaibo enebetimi ase bibia enti eno na de to ne ho eso ese enye wo beye dry fasting de amama mpanyi na wono kwa entimi enye esanse nipa dodo eba be bia banu ana ba senhye na wona yakopon susu tumi na ho de ye adwuma enti se nipa MPP fo ne Ghana fo etimi ka wo mo susu adwenbom na wo mo ye omagen so so beye fasting ni bi de etia nhyehyede a ekoso na ebetimi aboa amasa nyoma ni nyina no eto etimi ayede etwa na sei ene no susu no wo kan no de efai wo sei we need to pray powerfully, spiritually too, before we incline Mr. President, because everything is not warm. There are people wishing his death. And that's the main reason why I am doing my dry fasting for the president until he is sworn in January 7th. So I urge all MPP members to join and all Ghanaians so that we all do this fasting. We ene and some was sansom de eka ehun na wo chema je senkrofo nyoma wo mo aye no eni enyan wo mo masiesie nyoma ewo asase ase etwa moja edi aguso because mo beka ya abatu yi kwapon asofo bi no ba bonten ka se na oji ya no wu ye an na wo chirema na chese mampani akonya na ye nya de ma no na chese wotena so na no wu ye ama enum kra too much for mobeka ya live telecast me ye so for papa Apostle Walter etwetwe nkoma won susu de nsem bi etu ede ochimu a na je se nyoma wo mo ehye ase won peso wo mo enkum mampanyi na nada kwakufo do se wo mo ekum Johnny Van Fifi atamosa wanya ne ba bi ekro no na cycle wo si breaking na what to just say paibon ko a na betimi a breaking na say Captain Smart so aba abonti a wo chem se difo bi so yi na sutia fa nyoma ekoso wo sumase na wo so se paibon na ebetimi ama sa nyoma we to etwa na je se hu behia se Ghana fo ene ebiemu susu no timemufo ye nyina ye besori waka na yetimi abo empire na susu se won se wonim se wo man mu de wuka asem a den ya wo obi a wono wo enya adwen den anu antina dane da ye wo mo opposition na ye wo mo majority enti no de wo hono na wode ne se we atu dwa na Ghana fo se won kwa na yamidi fo ne ka kire wo
wan kan kire wo mo enti se wo do yefunu to no na wo bo wo pese wo mpa mai mampanyi a we nka hu hia se wo baba beka na mo se wo nim se wo kan nipa bebre betio ne beka se Captain Smart de wo kire kom e de mama mpanyi no enti na wo kan te yen hwehwe ni mu ade na wo ye na besides kwa fasting pono enya ade se wo ye krampo wo se wo ma wo bi den etie enti kan wa kan no krampo no no krampo ma wo bi ehunu se hwehwe ni mu ade se de be aga na fo beka se wo ye ade na wo bo mama mpanyi wo empa bom ti wo nya kra na nya ade se ne mpa ye we nyame ebetie na no na binum nso eka se ade be dinti na Ghana fo binum so etimi kasa sa nipa no na nyame na ne di fo so akasa ache because o di fo no wonti me ka no abonti wo be kan Ghana fo ye besa so se na wo pe fame wo pe hype and went na wo kan wo pe se mampanyi nye den emba ne na ase no physical bra no nti na wo kasa ensem na se we wa ka dia che na asore ba na wo bia wo ben no se de be ya wo no a wo no kama na no edru bedwom no wo timi akasa matimemufo no wo man Ghana ye nyina ya so atibia ne bone a wo ye enesen ntu no ya gina no ede asi bone ne no na wo mo kasa Captain Smart man if you asema wo bia beka ma ye de nkofo beka wo akire empu na bem se ntu wo jai fasting na wo ye de mama peni wonye na wo mo koma eta ye chi no wo mo ede wo makoma so ebeta ye chi ede amano se ne be ya ye enhyehyede ene aginetuo no entimi enye den enkoso na ebusiafo ye hwadio akonya baako enye se akonya no nipa no wotna so afebo enya de se nipa no chese like enya de se wo besore free so enso dane da ye pre ho anase ye hwie moja ego because of tumi a wo pe na anyam bia wo na wo pre sa tumi na no nti wo yi wo yonko ede free wo se de oba betina so emu ade wo de obekire bo wasase so ana emu ade wo de wo muda wo betina ha no ma akopem se Yakopon beba no obeba be hwumo ede we free akonya no so ansa na chese ewiase aba na wi ya na eno bebi wo ho no ma yesusu ana ye dwina ye ndwene da ache ho se ye nsuso ye yi wo bi afiri wo aba betina akonya yi so se ye nso ye be betina so aso obi so wo tirimupo bi ede fa ye ho ebeden ye hu sisi na obi edwinti ye tu ana mo se na mo ma ye ndwen enem pimpin di benya enko a ehun because ye de amampanyi na na da ko kufa do nim se nya de se obekire bo wasasi eso akonya na ye de 4 years drum Ghana for ebeto aba eyi na afiri so esan se wedi ne mbre de 8 years awie enya de se wo mo besa de na sisu bi enti de ne eye entokwa ede ne watimi wakame ede ne eye mekoye bibi wo suma se mekoye nyankoma de mekohu sofo bi akekire no eyi na afiri atasefo asase so na wo yi na afiri wo a wo yi na afiri wo eye de akan hu se wo nsoso no wo nkire bo eye de a wo bi soso ebe yi wafiri so obi enyi wafiri wa nyankopon ankasa ebe yi wafiri eye akonya no eso enti mo ma ye ndwen ye ho ansa ne yetu na mo bia yetu ede afa eye ehu we ene eye Captain Smart ne kai ba wode amagana for se we de fasting and prayers ye fa ye ho enhye won share eye date de na so osusu se ebre bia wo benya kwan bia wo ne se we de medisi wa ma ye mampanyi na wo wo po bia ya bo afa ne ho ye afiri ho no nyame ebehira wo ewo eye ehu aha ene ye di AC subscribe to your channel no like your videos na share follow ye ewo ye IG page ne Twitter page Swatuma GH _ Ekris Kapa enemy di dasane de besane share